Hello na imbaga bigat tayo aming kakabsat at nakarubot tayo manan na mapanenjay taltalon tapno intay gapas basta trabaho tayo itinaldaw-aldaw katsape kumaapo supportaran nyo tayo mo vlog kita apo rin kita pagay no. Ay, dupay, ito magapas. Ang dadag dyan. Dapay. Basta tibiyag mi nga manalon. Kanayon iti taltalon. Bigay pa ini. Ado dapay digay. Nalawa pa dati. Ado pa tigapasan mi ni. Ita kam di balasiw. Amay pa digay. Adayo. Dijay ungto sapay tati at ikan natin niya apo tat ado pa ikired kan pigsa tayo sumarangit iti pudot tinaldaw aldaw nga inte palang trabaho okay danom ti pagkapasan mi oops gito ni apo nagkapasan din to pa malpas mi data dadtan eh bangir so bye bye, God bless us all.